Učenje i zaveštanje Svetog Save, Svetosavlje, nije samo verski, politički ili nacionalni koncept. Svetosavlje, to je filozofija života. Sveti Sava je, pored svega što je bio i prvi veliki srpski diplomata. Zaslužan je ne samo za učvršćivanje srpske pravoslavne duhovnosti, već i za političku konsolidaciju srednjovekovne Srbije u 13. veku. Zato do danas ostaje nedostižni uzor svima koji žele da se bave javnim poslom na korist srpske države i naroda. Bio je najveći srpski duhovnik i veliki političar, a nauk koji nam je ostavio glasi da se država, kao i kolektivna sreća, ne mogu graditi bez duhovnosti i nacionalnih vrednosti. To su principi kojih i danas, posle više od 8 vekova, treba da se pridržava svaki pripadnik našega naroda. Draga braćo i sestre, draga deco, čuvajte srpsko ime, kulturu, tradiciju, čuvajte naš prelepi srpski jezik i ćirilicu. Srećan nam Savindan! Svetosavlje je sistem vrednosti, oko kojeg se kao oko duhovne vertikale okuplja čitav srpski narod. Svetog Savu proslavljaju Srbi u Matici, ali i svuda širom sveta. Svuda gde je srpski identitet potrebno čuvati i pothranjivati. Na ovaj dan, kada se svi radujemo Savindanu, važno je da imamo svest o tome da je srpski narod jedan, jedinstven i nedeljiv. Važno je da čuvamo, važno je da negujemo srpski identitet, jezik i kulturu. Posebno tamo gde Srbi žive daleko od svoje otadžbine, ponekad i u manjini, i gde zbog gubitka fizičkih, a ponekad, nažalost, i duhovnih veza sa maticom, postoji veći rizik od utapanja u tamošnja društva. Neka dan Svetog Save, koji je praznik svih nas, bude i nadalje ono što spaja i vezuje celokupno srpstvo.